Dokument koji ćemo večeras vidjeti dolazi iz Vojnog arhiva u Beogradu, a otkrio ga je moj večerašnji gost, ugledni istraživač, publicist i predsjednik društva Huda Jama, gospodin Roman Leljak. Gospodine Leljak, dobra vam večer, dobrodošli u Bujicu. Dobro večer. Leljak nam je iz arhiva u Beogradu donio nešto što je u najmanju ruku neugodno za bivšeg predsjednika Republike Hrvatske, Stipu Mesića. Ovaj dokument je potpuno autentičan i vjerujem da će se mnogi od vas šokirati kad ga vide. Pogledajmo. Okružni narodno-oslobodilački odbor Našice, tajništvo, broj 2549/44, položaj 23.11.1944. Oblasnom narodno-oslobodilačkom odboru za Slavoniju, tajništvo. Od Gradskog narodno-oslobodilačkog odbora Podravska Slatina primili smo u pohranu nešta zlatnine. Među tom zlatninom bilo je 6 zlatnih zuba i 1 zlatni sat sa lančićem. Neispravan, ali je za popraviti. Kako drug Boro, potpredsjednik Okružnog narodno-oslobodilačkog odbora Našice, pati usled kvarnih zuba, to nas je zamolio da te zube ustupimo njemu na upotrebu. Okružni narodno-oslobodilački odbor cijeli se s tim slaže. Kako naslov ne bi imao šta primijetiti, mi ćemo te zube drugu uručiti. Molimo naslov da nam po prednje dostavi svoje mišljenje. Isto tako radi se i o satu, ako bi mogao ostati tajniku Okružnog narodno-oslobodilačkog odbora, pošto isti nema nikakvog sata. Smrt fašizmu, sloboda narodu. Okružni narodno-oslobodilački odbor Našice. Predsjednik Josip Mesić. Taj dokument zapravo problematizira ono što povjesničari već znaju, a što se hrvatskoj javnosti ne dospijeva do nje uglavnom zbog političkih barijera. Dakle, to da je potpuno kriva predodžba da su zločini jugoslavenskih partizana počeli 1945. godine ili eventualno u jesen 1944. pokoljima na Daksi. Upravo obrnuto, već od prvih dana njihova sudjelovanja u ratnim operacijama, dakle od 1941. godine, oni su sustavno eliminirali političke protivnike, sustavno su ubijali ljude za koje su znali da su im ne samo u tom trenutku vojni i politički protivnici, nego da i u perspektivi, u budućnosti mogu biti zapreka uspostavi njihove pobjede boljševičke revolucije i uspostavi njihove vlasti. Je li ovo bizarno ili je ovo zapravo nešto što na najgori i najprizemniji mogući način razotkriva svu užas komunističkog partizanskog pokreta koji je rušio Hrvatsku državu 1941. Zapravo, evo, ja vas moram pitati, gospodine Leljak, tko je prije svega Josip Mesić? Evo, sa svim 3 pitanjem se slažem. Stvarno se radi o jednom neljudskom dokumentu. Ja koji sam kroz 30 godina vidio mnogo dokumenata, ovakav dokument me uvijek ne raspoloži jer zaista govori o tome da je ta partizansko ratovanje bilo stvarno na jednom takvom nivou koji ne možemo ni zamisliti. Josip Mesić je bio otac hrvatskog predsjednika Stipe Mesića. 1941. godine Ivan nije prihvatio, znači deda, otac od Josipa, deda od Stipe, nije prihvatio novu vlast, nezavisnu državu Hrvatsku. Porodica se otišla uglavnom partizanima. Rodio se Stipe, Stipe je ostao u selu i mnogo puta se sklanjao od ustaške vlasti kad su dolazili u selo jer su tražili porodice svih koji su odlazili u partizane. 1945. godinu čak je sa porodicom, sa majkom i drugim braćom pobjegao u Mađarsko i tamo dočekao kraj Drugog svjetskog rata. Ono što je zanimljivo u ovom dokumentu, što je zapravo i strašno, kaže Josip Mesić, ili kako su ga zvali tovariš Jozef, kaže
Drug Bora je ostao bez zubi, on ima pokvarene zube, kao i većina partizana, zato su ih zvali futači jer im smrdilo iz usta. Međutim, onda su oni negdje našli zlatne zube za Druga Boru. Odakle im zlatni zubi? Drugdje. Evo, ima i drugih dokumenta koji ćemo, evo ovako, stoji tu ispred mene. Josip Mesić je bio i ispred kao predsjednik Narodnog oslobodilačkog odbora za Našice i predsjednik komisije koja je obilazila takozvane partizanske logore. Znači ne, nego partizanski logor u kojima se nažalost veoma malo govori u Hrvatskoj, koje povijest ne poznaje. I on je obilazio te logore. Znači, partizani su imali logore? Da, imali su u području... Prije 45. još? Da, imali su od 42. na području Našica, Osijeka više od 4 i dalje u samom ratu. O tome se povijest veoma malo zna. Šta tamo su imali zarobljenike? Zarobljenike koje su dovodili iz svojih akcija, od znači, i seljaka i svega. I tamo su se događale strašne stvari. I baš to, taj zubi, to sve govori o tome da su ti zlatnina pokradena iz tih partizanskih logora, znači da se i tamo je ubijalo. Sjetim se one priče o Ivanki Škrabac, čini mi se, koja je u 8. mjesecu trudnoće bačena u Hudu jamu. I to je osnovna karakteristika jugoslavenske vojske Josipa Broza Tita. Niko na području Balkana nije pravio zločine tako morbidne kao što su to radili partizani. Od seljaka hrvatski su krali krave, stoku, spaljivali žito, što nisu mogli odnijeti. Kad bi samo sinjski partizani vratili ona zvona od Bikova, Jovana iz krajeva Tomislavgrada, Livna i tako dalje, to su pokrali, mogli bi upremiti svaki zvonik u Bosni i Hercegovini, crkve katoličke. Kad je netko u familiji imao sklonost uzeti mrtvacima zlatne zube, pa šta ne bi onda neko u Australiji uzeo nekome čekove? Nažalost, ja sam osobno svjedok tome jer kad sam bio u Australiji, Kanadi, sreo sam sa mnogim Hrvatima koji su ljuti na Hrvatsku zbog predsjednika Mešića jer su mu tada dali mnogo novca, čekove i da sumnjaju gdje je taj novac završio, da nije išao u namjene za koje su taj novac davali. Ta priča nikada tužilaštvo Hrvatske nije razjasnilo, nikad se to nije vodila istraga. I nažalost, ne samo tada, već izgleda u pravu ste, već i sada u vršenju funkcije predsjednika stvari oko novca i sve toga što je pridobivao u vani, u inostranstvu, nije bilo na nekakav adekvatan, odgovarajući način to vodeno. Mnogi sumnjaju i to je velika šteta za Hrvatsku. Pogledajte danas što je Hasanbegović rekao onima koji su odlučili zatvoriti arhive. Gospodin Hasanbegović. Poštovani državni tajniče, dakle ovo je možda ključna točka ovoga podmukloga protulustracijskoga kukavičjeg jaja od zakona. Dakle, skraćivanjem zakonskoga roka iz postojećega zakona s 22. prosinca 1990. na 30. svibnja 1990. ograničava se uvid i dostupnost javnog arhivskog gradiva u ključnom razdoblju početka dvojbenoga prijelaza ili tranzicije iz jednostranačkog nedemokratskog sustava u višestranački parlamentarni poredak. Dakle, to je trenutak kada se petokraka pretvara u hrvatske grbove i kada je začeta ne u kontekstu ovoga zakona Hrvatska država, već duboka država, konglomerat različitih poslovnih, paraobavještajnih, političkih, ideoloških interesa koje je zarobila hrvatsko društvo i državu sve do našega dana. Postavljam pitanje HDZ-u, koji su vaši motivi i zašto svatko od vas
ponaosob prihvaća nositi teret protulustracijske poluge putem zatvaranja arhiva. Dakle, zašto činite ono što nije zabilježeno ni u Lukašenkovoj Bjelorusiji? Dakle, gospodo iz HDZ-a, podsjećat ćemo vas svaki dan imenom i prezimenom na tu činjenicu. Nema nikoga od vas, posebice ćemo podsjećati svakoga od vas poimenice, vas takozvanih demokršćana, protukomunista i konzervativaca. Velika koalicija SDP-a i HDZ-a je na dijelu, a zajednički im je interes da ne možemo doći do papira, recimo, o Stipi Mesiću, do kakvih smo došli danas u Bujici. Znači, vi možete objaviti nešto za njegovog oca, to je dostupno, ali ovo što je, recimo, Stipe radio 88. 9. to ćemo teško, još dugo vremena nećemo vidjeti. Nažalost, ja moram reći da to obrazloženje koje je dato da se na taj način štiti žrtve, da ne bi bile ispostavljene u javnim medijama i na drugi način, to je velika blamaža i velika laž. Svi mi koji radimo, ja koji se već 30 godina bavim tim istraživanjem, sve žrtve koje su bile iskrene žrtve, koje su stvarno bile žrtve, one su mi bile duboko zahvalne da je njihova istina izašla u javnost. Ne da ih štitim, ne, suprotno. A danas se obrazložava taj zakon na način da mora se njih štititi. Ne, štiti se one koji su samo stavili drugu odeću, koji su počeli drugačije govoriti, a misliti isto. Ja, koliko čitam ovaj zakon i nekoliko mjeseci sam govorio o tome, samo se prepisao ovaj zakon što ga je donijela Cerareva slovenska vlada i mi smo imali otvoreni zakon o arhivima pa ga je Cerar zatvorio. Na sličan način je to sada radio i Plenković. Vi tvrdite dakle da je ovaj zakon, novi arhivski zakon, prepisan zapravo od slovenskog kako bi se zaštitilo možda udbaše, koga? Uglavnom se štite udbaše, sve oni koji su tada u onom sistemu radili za tajnu policiju, za komunistički sustav, da bi se pokrile, da ne bi se ovakve stvari kao što mi danas iznosimo pokazale i da se bi izbjegle ta mogućnost povezivanja današnjih aktera u političke aktivnosti sa porodičnim akterima u prošlosti, u povijesti. Ja sam rekao ovo što se je sada napravio HDZ, posebno Plenković, i meni je stvarno žao što se on nije rodio barem 20 godina ranije, jer on bi bio odličan predsjednik Centralnog komiteta Saveza komunista Hrvatske.